kawai ke Sumo Assam kebadan yau number AS Norway GC Arpran Riwe kala lendang Hapdeng ke Surok ba NH6 Haksinong paham sim hamar persya bat ke Bethany Hospital. Kate ke jingjia kalaja menta ke sengi hakapor sibje si tengeye men sengi hakaba kate ke Sumo Assam kade ke bami nagawa hati dagjing temu ban kiu sisilong Henry habaklapoi hakate ke jaka kala Hapdeng Surok bat ke bala penlong yegi katu ke ningut pasyong hapo kate ke Sumo bakin mensau. Kebayoi ya kate ke jingjia laong bakate ke Sumo kebalanya Hamstead Henry hakate ke jaka kebadiru ke jaka bagi kali kiyat nasiliang syasiliang Surok bat haba kate ke Sumo kelapoi hakate ke jaka kensan lawan kowe ke kali lokal taksi kabala temu banyak syasiliang ke Surok kabala penlong ya unongnya kate ke Sumo baun sange kensan bat kate ke Sumo kala tenra yau divider hadin katapat kasakala Hapdeng Surok. Kitei ke bala mensau malu mala hakate ke jingjia kilet syak Sumarno yalade Bethany Hospital namar bakajan bat kate ke jaka balajia katba ya kate ke Sumo lalet tano dagi pulit ke Nongpoh Police Station.